ile na nisi akiokoni. Asante sana. Yes. Mondo wito Jacinda Semi wa Kathungi. Ndio. Good morning. Lekos. Mwake wataalamu wako ni wewe tumbe kwacha. Etumbe. Ndo mako ni wewe tumbe. Zemwa. Ele. Hello. Hello. Wake wata. Ne sanita wasemi wa mulinge. Nina nzawe yawe ya mitambo ni ambayo tunthini wani chao kiyo teti yangu kutuinena nao. Okay, kwa yino mbete nya Bosibori. Inya? Bosibori. Inya Bosibori. Okay, Inya Bosibori thina ni mwao. Winga liko siba? Mwingi, thina ni mwao. No itu wangalo wa siba nini? Thina wa kwa hii. 2021. Nakumanyiwa na mjumbe. Inatoa nena. Inatoa tekelana. Mwatuana. Tuatuana. Na juu tunakaletwa. Tunakaletwa nesa. Na juu last year. Na mkeo muzi. Kula kiasi. Mwambie watu anambe. Okay. Na mtu akula kiasi. Na mtu akula kiasi mana anena. Mana kwa jana. Na juu ndo na ina mwana. Kala akula kiasi. Na acha no kwa samana. Kusome jamani. Yana manzia mana school. Manzia mana school ni waineo kumasomezi. Na tuwe kalone na vatezi. You twe last week. Chuma kina kiutela. Mana ni wewe na Sunday. Na mkone siku na mana ni wewe na yenu. Ndina mbesa. Ndo mbesa nitoe mwana hospitali. Akukawia. Alituma. Kapeleka mtoto hospitali. You after hospitali tumia around saita. Itatu siya huyo? Na mkunea. Na mkunea ndare. Na mkunea tu mispos ndare. Eka leso bungo. Angulia wasiato. Na mwya inenda kumanilia tuma hospitali. Na itu enuka nyomba na mwana bado ndana change. Yuni ya wambiwe. Simu ifungu mkunea. Simu ya kundavya kana ito hospitali. Simu ya kumuspai. Na mkule na yunga kuspai hata na tweeti ya nitenetwa mwana hospitali na ngusi kukana ukanikata. Ngutaji. Ambia isini kuma yako nispai na detosi yako jusi ndana msiwa ilipigia simu. Akani block. Nilijaribu kumpigia the whole night, yani ameni block. Asubuhi nikampigia ameni block. Sasa asubuhi Monday na di WhatsApp na mtext. Na mtext ya leo reply. Na mkone. Na WhatsApp yu? Na mkone. Kosa. Na mkone na hindi on block ni kliki. Ambe yangu hiyo ndiko ndange WhatsApp. Na mana dunia ni block basi tunene. Ni ani block. Ango na. Ambia ndabi. Undo kwenda. Na mwaya hii. Inti kwenda umanya uni block ya niki alafu. Ndito isi sionda unena nengospai. Bisi ngwenda umanya.
Yawambi yenye ni manze mundu umeongi. Na nguivanga. Na mkule ndini ivanga ngata. Currently ndiyo yani. Na yo yani last year. Na ni wawambi yenu umewani nilimosi mbisemo. Na toka vanga uyano kumbingu ye. You were there last week in walkie to an about business. Angole wenda wewe na mtaje naambia pesa na kutafutia wiki kisha nitakupea pesa. You oversaddle me naona ndiye ndio manya nombi nivange mane skulu so report bado kuna pesa kuna chakula kwa nyumba yuna ndio yani inajaribu mponya simondone na ni ndandamu ndeti ndo na pesa na neokolia nyambo zibori hello neokolia mutumia wosanete nake ni mutumia mutwanu kana ti mutwanu nondo mwekala imwe wela yani pa mwingi naguwe ba mwingi bado mwingi musika na town wewe yani town inyonde mwe town inyo na mwekala imwe ikatulika imwe esa okoka kwezi na ti mutwanu nina jaribio mpole kani mutwanu ambia wesi mutwanu ne kolia mwakwatanie monekala imwe kana bado monekala onomba tofauti tunekala tofauti lakini tamutwanite lakini nondo wawe ya wea wake wibasa na bala wikala we na ndendo je kala bakuba kube nake ndakwenda gwekala bakubere gwekala nake nondo wa mwana no kusoma mwana wa kuyu no kusoma mamu mandi ye skulu basa yu balangu ikala nake wesewe yani kwa sanga okay na watu yato ikamutumusie ikamonji kwenda mwana nondo no kwete tena okay you and down man awake ata ndao mana nika niwe sikwa po tunaye tuti na obasade ni bande kile union DC koma tukasiwa na mwekala wewe sikwa na yose asi maku lakini wando isikwa DC ko na asi maku meyese ne amake asi maku meyese ne amake wewe kipi okoko musi enenya na pe mundu wakwenu umwese ani pe mundu wese wakwenu wese wesiosu kila mtu nyumbani anamjua na wewe mwana osi umwe ina mwana umwe okay na nyaka yana motu mea wako na 32 okay ekende tu utethie okay yes summary da ilio ya da mupango wa kando wikala uyo kando mupango wa kando wikala we mupango wa kando wikala we mupango wa ndani ebitho tabangi yani inyambo zibori ondo ono ibitho tabangi yani we mupango wa kando chagwo nda yani kwa kube mani uyo ekibeti na family na nicho kitumi wewe kunangazi mutu kwata onaku nengi mubango wa kando tuitikilane tukunani esimu masala metikiletwe ni serikali masala metikiletwe ni serikali yao ya wendo kwa mwena serikali kimusa ofisesi enyo mwenenga miao masala metikiletwe ni serikali mambo bango wa kando masala metikiletwe satani no yokuya you we you ona wewe na mubango wa kando itangazo zizi ubikie ndo iloko ni mundu umeozu
ona wewe nai ndukakune simu etela masama asilikali mabike saa ile si akwacha saa ile si akwacha aendete uyani mukunie na zake ndabengi ibingwa uimina na simu zya muze uzuwa kuwa ibinda nondo no mundu ume okuyete ta mubango wa kando utono okuya ndukamukunie simu tuko no mundu ume okuyete ta mubango wa kando ya mutabia na matendo kadina kaka likileo yule loko niyo simwela mwana wewe yona yo golia mwana wewe anuligiro neza na kwanza wende neza in fact wile why Harvard University you know we la we ndali monzange amoko wana namebi dalili lazibo wana namebi komwenda wewe komwenda ndigilie ni waba unanyina odrena mundu na wazazi yokuya mendo ende odoteri junior kelangwazia ni ndalili la woni siambe mwetu amwaito ndalili siambe ni muhito na kwekala nombe mwe na mwe mwingi inyonde mwe mwingi yani ndio kwa ni basa aye mwana ozu ne kwa zukulu leo ko uyu Suli ngale kweno ya yuko kuli ai pa mume waku oe pa izukulu leo buba kube isome mwana kana no siasia kana bala be kwena mulenge tita sia lazima tukwati la tita enu ila mwazoma za ya wale wa muzukulu wacha tane ozera ni izukulu ke ya kana ni kama ni skulu yeno na wa kadha myake iko ikaitondwa ayambe ya uwunde yake kamba kana mana kala ki uwunde yani kana ni kama ni ye maisha na inyabo zibori au miwa yani ni mume au yani ni ngode kiana wewe mo yani kenda education wa mume na mwana ikwara ya masomo kitu mikila kitu motekala mume na kitu genuine na kitu mikezi ke amela me ayibeti zume we yani ni tambia lambe ya December kibeti yani ethan when down December kibeti with ni powerless wambaye wa weani on December we yani with ni wa December we yani ndwina income yani kwa kube watu ekethiwa kwa kethio mokenge mpega yani wa thamwa kuma independence yaku watu ekambega serikali ni okombo serikali ni okoloni mambo leo lakini twambe umo okoloni mambo leo tuke mubango ni wa kando no mutumio we na basa na number 2 we should respect the nature of we are bukuma we lo respect wa uone wenda lili ya muba ni wale tekela kama edani mundu mukane wa mweye nyedu te ba mwinge town na te mwinge town kana te Masako town ayo mwe medine Masako medine Masako no longi katoloni ba getha Israeli kana meugane na you and wasu mazika laba mo be itumi be ando batempe be ando mateza ikala na langi na wene amara bisone sama nondo awe lando koma na mwana nondo e school ba ndiye nda bya mwana waku enda mwana aku azeleleka lewa ba na kwe kaninga dokubela ngale kwe ngoka oyo mweta muzala mulia mwi nenda utu angekele ko lo alo mwetu ya oiro no jekate no izaluja one undo tometwa ta mubango wa kando mbe iloko na mundu ume wa mugonia aitilana itoma SMS umane we mubango wa kando focus ndwele focus kala ta mundu muima focus na tu ethani tuetekela na etha we ya mundu emuka na ne muka we manna laine yaku no yekala laine ne waku nenda kwazi ati mundu ito inyambo zibori niwo bosibori inyambo zibori nenda okuya we mubango wa kando wa mume waku andika bandu no yecha light mume waku kila kituma na kikatuma onanduka aiza ikala nombe mwenake na ndaka akoma kwa kujumwa keima nazi niba semina nazi niba ngaiwa semina yake ya stima devunde ro na ugoza kazi yake the one matu twakunona iti na tano kapa na iti na semina kwa mundu ita inyambo sibori nenda okuya mundu ume akwase tata mubango akando
mupango wa kando ni wewe wa ndukangunie simu tuku na ni kawaida ndo ilo kuno tuku we mupango wa kando na kuya ati ya mea ya serikali ya siasa ile ya kwa satani zile mea satani la unaangalia mwa ati yawe nazumela mipango wa kando saitani you inyambo sibori salucha noimana kana otometwe ta mubango wa kando ai mwana osha no yuma no yokela yu nienda ukuya inyambo sibori ukila yu ukamande wea nundu wengombo ya mundu ume ulokutwaite ula wendo wake uthi mwatanda wa mayo ula ulokuyete mundu ume ulokuyete ndwa salucha ukamandagana no kuyete mundu wetha ate serious andie mpaka musi na ndo mamusie mamwisi kandi kote na mbeyo thioyu na ne mwingi ndo twambeyo thioyu no mwingi ta no mese ne na ndo mamusie mamwisi na yawathi mpaka musie ya nena na nyama akwatiania mundu ni mundu mewiva utwaite muka matatona kwikala imwe na ni town yani ukethia mwi town imwe za ilobi na kila mundu mume na muka megala wikala kayole na kwa nikala pipeline havana pe umono utumeonge na nyambo sibori ni otumewa na yunondo ninonete kithito chaku mwetu wa mwaito mutu anone utebo nenda kumanithia ki chabata witumewa ta mupango wa kando salucha tuanga kile kolwalwe na yokelo thi job okelo mande wea achegala na thokoma okela okakulia bala wa thokoma nake mundu meketha getito munengo ni kuboyete kwanda yasio nde ndiazi aingi lakini kola mundu usu yo kolia mulinge nake aketha getito munengo mbule kise muno no thata we no nini no that we don't need a kulia simu ndi kwasi simu ije kwele ndi kwasi yukwangelekanyo ni twose ni sawa nuko ni simu lakini ndalili ya mbe ya mundu muthuku okuyete ta mubango wa kando ni kana muito na kwekala imwe mundu ume okuyete ta mubango wa kando ni wokutabasia masama ala mukuonana nundu niwezi kibeti nacho kiyambe au anagegera umigwa maza onagea kitete umigwa maza ni kibeti so yutondo kibeti na kwa kinengeto masama nini no moto kuana ni ana masana akuna wea na alama kwa mei namba ubebuka ni weane ngizemba tuonane no sevenzi oba nini ngikata uko na kitu kitoye otiya za ya uma no izyo kaenge no izyo kaende nebo wewa nombene yalika mundu ume na ndine sana ayumala au mali le tosebe akunie kelo kukuna tua na mala tosebe tua akunie kelo kukuna tua na mala tosebe tua kwa the one ndwa tabua itangazo ji mwetu amwaito wiyeto ta mubango wa kando na mubango wa kando ni wewe ya wandu kangunie simu tuku nyaka 32 ndiona kangunie simu mubango wa kando wambe ya kwewe mundu abedo ya myaka 35 obongo 40 50 ega arwari 70 na iketa umelie kando ile na ziti we kando yazi iketa odengani azio ndethe yuno ya ine ingilile ndiye nyaka ya minimum na kwe mwetu amwaito inyambo sibori uyeto ta mubango wa kando nicho kitumi mundu umeosu mwingi koziana ata mwingi town na no meziwe ni mezi na ngetivo kuito ona dio ni silabu ne nukita ndio ile ya mundu na ke farthest corner of mwingi town ndiko asia mundu umeo kibeti na family na in fact ndenda ngozu wenda umionga na nyambo sibori ayuka tuika no wiko te bala uka kuna simu at your own time eloenda at will kadhi no kadhi amamanya siaka no you either wenda bulinge beke beke ngita ile ambo kwati yani aba mwetu nyambo sibori o siwe ni modu meo na mwana osu wake akana tikake na niwe thira ikasubia aikasomethia na ndaiso ndena kake bo ndio kulia aende na umusubia kwetha wambosie ni na mwana mbosete ndetona ndio maana we ni wa mwendie we na mwana wake kumanjira mundu mume ni mundu ume genuine no usikilo no kwenda ama mawazi ai hwana kawa wakalangote na kangi yue
Najua ngela ndo sam. Ino wana kawa. Ile wa mezangu atilo kale kweno ngale mondo wambe orele bajangwa. Nambali ko ni wambe mesabe balanda. Nambili lo wambe okara bevumendi. Wangu ina kithu igena mata. Yunenda okwea hii. Mwetu ya mwaito enda omanthe wea uthukume umanwa na mundu umeosu akuyete ta mubango wa kando hethiwa serious munenge maundu aeli na ndukazio mukoni aingi munenge maundu aeli finally zendanali ukiloka thukume andu maya we mwe aji no amawe ole uno mundo me na lu andu maya au na mwana no zinde zukulu we no mwe obisi tongi namba okwaje nizebanga kambolikana nesa nongina akakambolikana nesa kaiva nayo ndeyu oibe oze masabu edha mega lo tuwa maito mawea ne mainge matona uthukumwa muinge mawea ne mainge utona ukiloka thukume na kwenu musie ne muinge ambaye nuka edha ndu ino toni wako iba nomba edha ndu ino toni wa iba fisi wa mwana umya mwana skulu enukai akasome musie skulu ni siamana o manoila ziko nondo paina pata Austrain wina hope yakana we mutwa ne mundu itangaso je neziyobikie na nezo zago we mubango wa kando wa mundu umeosi ukutwaite na nicho kitu mimuteka nombe mwe nota ilo mukuni otuku nyona wandie loko ni otuku alatu ndo ngoni muthena masala endela maziligali ya genje zuyande ngoni muthena awona na rondelela nomba ndugakune yuwe wakuna iga na kwekwata na no we ziligali ne ziongameti yes kuimundu waile kuiwa ta mubango wa kando mubango wa kando mwetu ya mwaito etu maito utumea wa nai yani utumea wa takindu kitebata ndezai mwetu ya mwaito wa wiyetwe kwa kithiomo kilangwenda ukutanga asia only for sex mwetu ya mwaito pata wako ni uyosu ndo ibata yoluande onge wiyetwe mubango wa kando only for get out redeem only for sex totasim inengendaya totasim okeloka thukume elomba ito FM mandiyo yes mojera mpunga nesa mukena baba musuma mususimigwani kulia de mulinga mwingi ko zio leza kubika albala mizi imagine so kwezi imagine kuma kwa fara kuthiwa baya ai kuiba heba baka banu kalifia kalifia ziungama aina mwingi adala na kuju kai mundu se kala mwingi na kile kala mwingi ameko magimwe ai mayo kwa maimwe na ndai logo nazimo tuko ezize la kale mwene kuma 2021 kulinga kubika 2024 ngwa manyakala mundu tumeo pia keredi nando ezekwo nda na thinabu ajeti aya hello Bit FM hello Mike yes lokene de dimada mozi motethia usidiwo tawa mubango akano mutavia nyene na mutavia ndinondo lakini uzuri tawa mubango akano mwingine mie nolondo nene bana hizi baili mubango akano ndona na gwa obyo na nduko nazimo hello Bit FM hello yes mamujara nesa bio tujue nyata tumundu mugozi zaingie akamtini kalija masamu no tubani pundu utakaeva baba apatunga hapo kama nakanawe sio natunga ngote leo man olmo mada mkama ayatoma metoke ayiko tuma metoke na iwisi omundi onakuli ibetila itwa itumea wambeza metokezu ona kila jawa kigambeti mbezo neza utoma kuituka ogileli obika neza utoma ngili obika mibango agano niyo tumewambeza na metoke ira instant cash na metoke cha ibeti titumea na metoke Love It FM hello yes ya wata tena nesa
Yes, Naomi. Mubango wa kando wikale kando ni. Mubango wa kando ndukekale ndini wikale kando. Wala. Bagubenda. Thank you. Hello, Beta FM. Hello. Yes. Ana sama mokia ata. Tamukia nesa mudhukumi wangai mchungaji Musa. Neto mchungaji Musa ngandi pasa bamu nje kwa sipo. Mwezu kuwe wakiazi wambiki. Ekana nina telemeno manda muzi eza onde meka loba mwenge. Busoko ba utown. Na mwenge no kata onyoka nini kazi oke ko nza ndo no kazi oko mwe nyomwe. Malalo mabindalo ena. Mabindalo ngo. Kwe kana je mwedu mwaitu we tumeka naye na tumeka ta mpango wa kando. Na reka jamaa yucho kwa wala wemoka. Yuko ulo nyakuya mwetu hasa na umalo kiadi hapo komea mwana. Na upo wa communication yake na mwana usuni atile kuma o monde. Na ikola pio. Ikola pio na eza kuone mwenge ukela ndakeita mabata make na mabata mwana na kwa nyumba nambe okuinuka na kwesikipo. Newo. Ni mnipasta ndani mwekangani mwesu kwa waki adiwanditi adimu imona. Asante. Thank you mchungaji. Tende na kuwasa zimu nikanatete dhie mondo ita wa inya posibori. Hello Beta FM. Saniwe. Why? Wewe ana wina nzao. Nesa. Uzi ata Josta chikamula. Nyiki dijambe yanguona madamuzu. Abeti ile zangu abantu banini. Lawe iwamba ukona simu. Otuko. Nayo chuma mondo keri miti kera ichaka baisa akira ukunia simu kila chaka nywana kangonia za mozo na sana jo tuko nonose. Ko madamuzu kila wali to manna. Ama na wewe to ko kwazi bea. Na umuntu akakwaro ni batoto mezo inidi mundu. Mundu sindamona ko kila wali kwela bange na tukumyakana kagena leka na mubango akando na imana maisha. Alawasa kuwane mawekala. Ndio. Ageze bunde ndio na Yesu. Au manga nondo zabidi kwa na mundu wa mundu. Utama kuma kwa ukekala wiweka. Na mulembe uweba kubi hata lito megara la nondo atatu zaidi kala tiendela ningu rwete tukekalanya. Konzao. Sabima na mundu akabya mubango akano na ibo kumyakana kake na aliranga ki mundu mukaka imebangiye na akekala mutaku kwa zibeko kutumika ndu kwenda. Okay. Elamba FM. Mama Jora. Nesa. Miriam ndanya. Yes Miriam. Ekanda ya mwitu ya maitu. Mama tethia. Nani kwa familia kwa yimbe ya mundu omeoe muka. Nzikazi alayo ziegwe. Tamiri. Na yuma da mwezi. Niwezi nensaka na uwe mundu emuka. Yona kwa nigo. Na yuli tungia mundu omeoe muvea. Nzikazi alayo ziembe. Nondo niwezi family yake ni chao na mubango akando ni chao. Nondo mubango akando baibandu mubiana. Mubango akando wikala akando ndu wikala anthini. Ni kingei na kingei suka kuya kuana anga musiaku. Kwa une muya ale ila sia haki. Na yekala na mume ola wa haki. Amambe mume amutwae mume wake mwene. Amutwae kwa kila mundu amane kwa longi. Na nimekwa kamusi lakini aumemene atisenda kazi yoke kingi. Iko ndio mutete na ndimria ukwa niti ya mundu muka winda usuita jisi. Niloko na mundu kwiwa ikwatilile kumuomoni. Enda ayumi ozumbe. Kwa unya ni ya mwitu ya mwitu amande mume na iye kana nge waza na ume na iko kumea mwana na mwana ayembeza siaki. Nego? Tinga ineza. Yes, hello Beta FM. Yes. Hey. Dia dia moya imata mukate. Weva.
Kulambo bulo. Utemo tilange. Ya nengo la mukate muima. Thank you. Ndio wakivisi akafiri. Aija bagi timane. Yue. Wambo dibodi mwana kwa akungete no bevie. Nende mubango wa kando ya wemo sana. Ela de nange maumelano ndo kibetike yake ndi monteo na kibetike yake ndi kikyo mwa uko mwa kuna simu sana. Ona ndio minogonga za ine ndo ka konesimo. Aye za ile go ra ndi. Kibetike yake kezo mana ita kama ndo kuwa ibeti. Ile ati kugida kezi yote ukitumia nazo kungilango ya manda ni moimati momesie kimo kitemoko na akili na mezo ya matuma yetu kija no woto bange banza kamando ndonge to no moteria yukungata neonzia ne amagonge aya kwa umea edo wakivisi kaswile tiende na kwa simu Alomba FM. Yes. Yake. Kwa gavyo Pauline. Yefiti. Alimia zao kwanza. Na salimika na shukuru. Nimemgotea. Sasa huyo mwanamke sasa watakaa haki tauni moja kama wameoana na yeye mwenyewe ajui kwenye mzee wake anakaa. Ni yapo. Sasa anapindanganya, anajua huyo mwanaume ako na bibi. Ni kweli. Sasa hapo anjifunza tafute kazi hapo asome. Ni kweli. Thank you Pauline. Aya. Eda Pauline wa Mashanga. Niwa mondo yetu inyambo sibori ande na kotetheka. Nienda kwa asiate alamwena ahumemene na ni mwesi na umemene. Ibeti idhatite vaindhe echetela. Kibeti kithatu ni kibeti kitona utumbuthania thayo wa dunia. Kou thila wona mundu ume mutwanu akilia tandia ya minamboka. Petu maundu kuzoti kuya na beke nene onukia. Chakeli. Edwani wezi mundu ume nutwanite no mantho wakua ukatwawa. Nondo inyambo sibori kuma 2021 ebasa 2021 2022 2023 ti 2024 miaka itatu utekala nombe mwena mume waku ndumbe andu isi kana ndatwanite kana nutwanite inyambo sibori ni wisi mundu ume osi waku nutwanite chambe twambe itikilana ni wisi nutwanite kwou wenda kwikondu mbukusika ng'ombe siene wenda okamia githekani mwene ng'ombe edele musinando na yu mundume o mundume wena mathina inyambo sibori mundume o nukuseivu mutwano wake na alamu yetu ta mubango wa kando mundu lo sacrifice ya wawambe ila pandu baumila maubetu kanu katikati wa kibeti na mubango wa kando nuo sacrifice kwa tene mbono ondu twazia katiba palabo kila maubetu kanu katikati wa mea katiba niko supreme kibeti nicho supreme niasia nyabo sibori taketha mutumio waku taketha mutumio mwana yumwe mweyu taketha ni wa kwenda autwae na keke thizana za inondo ne binda ku ya bangolanga olwalo ekele ko seria ne wa manakela kibo taketha ni wa kwenda ila wa ko sie mwana moza dila wa mosi amu kombo ya nomba yu either au kombo yen au twa straight pala we kala straight bala we kala mukayo mandela nombaku school we ka mandela ku lakini kwela logilie ta ala ana ando oi kunomeloni wasua madiondo elote wa mezela nziyengi au twa yanziyengi au twa ngale kwa kwela loja au twa side yenge nigenda zethia ni betha batena direct connection yivo akata mboga na Tamina netoke 3 minukelia